najpoznatije 3 srpska epizodna glumca. Sada ćemo vidimo ko su to. Mnogi glumci ostavili su trag u srpskoj kinematografiji, publika ih se i tekako rado osjeća. Iako njihove uloge u domaćim filmovima i serijama su samo epizode. Jedan od najpoznatijih epizodista je definitivno Predrag Preža Milenković, bez obzira što to nikada nije imao neku veliku ulogu, ostaje veliki trag u domaćoj kinematografiji. Glumio je portire, vozače, vojnika, kočijaše, kelnere. Njegova karijera trajala skoro 40 godina i igrao je više od 200 raznih uloga, od kojih je 100 bilo u TV serijama i filmovima. A sada ćemo da vidimo, sada ćemo da vidite slike, znači, Predrag Preža Milenković, evo ga, slike. Evo, recimo, sada ćemo da uđemo. Evo njega vidimo ovde. Evo vidimo ga kao butlera u seriji Srećni ljudi. Onda... I tako, bilo je... Evo vidimo, evo su neke slike njegovih uloga. A sada ćemo da pređemo na sledećeg, a to je Dušan Poček. Znači, on je najpoznatiji po ulozi u seriji Bolji život, kao hipohondar Ilija Pandurović. Ne, kao hipohondar, Jezdimir Uskoković, ja se izvinjam. A Ilija Pandurović je samo da vidim, u seriji Srećni ljudi, Komšija Ilija. Svoju karijeru je počeo još 60. godina, njegove posljednje epizode role bile su u serijama Šeši profesora Koste Vujića, Montevideo, Bog te video, da je glumeo za Lagoničara. Sada imamo jednog od značajnijih sporednih glumaca, to je Vladan Živković. Evo sada vidite Dušana Počeka, pre nego što pređemo na Dušan Poček. Uloge. Idemo. Evo njega i Koka u seriji Bolji život. Evo ovde je iz serije Srećni ljudi. Ovo je Cyber penzioner, jedna interesantna emisija koja je išla na YouTube-u. Glumio je u seriji Ljubavna velika panika, to mu je jedna od poslednjih uloga. Evo vidimo ovde. Meni je iskreno interesantan glumac. Sada prelazimo na još jednog glumca. To je Vladan Živković. Glumio je policajca, poručnika i nekog prijatelja glavnih uloga. Ima je brojne uloge u mnogim serijama, kao što su Balkanski špijun, Moj tata na određeno vreme, Srećni ljudi, a 2018. godine igrao je seriji Šifra Despot. I, znači, to je glumac, kako sam rekao, Vladan Živković. Sada ćemo i njega da... Vladan Živković. Evo. Da, njega znamo i iz serije Seljaci. Evo ga ovde. Evo idemo neke njegove slike. Dobro, to je to. To je to što se tiče ove teme.